के होला तपाईको नाम? दनमलाई। अब हामी इकार लागेको अक्षर पढ्ने छौं, हुन्छ? मैले जहाँ जहाँ भने त्यहाँ त्यहाँ घोज्दै भन्नुहुन्छ। ओके। ल इकाराकी इकाराखी इकारागी इकारागी इकारांगी इकाराची इकाराची इकाराजी इकाराजी इकाराई इकाराटी इकाराठी इकाराडी इकाराडी इकाराइणी इकाराती इकाराथी इकारादी इकाराधी इकारानी इकारापी इकाराफी इकाराबी इकाराबी इकारामी इकाराई इकारारी इकाराली इकारावी इकारासी 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 इकाराही इकाराछी घोज्नुस् है इकारात्री इकारागी स्याबास सबै भन्नुभयो साँच्चै हो स्याबास यो भन्न आउँछ कि आउँदैन साँच्चै हो स्याबास ल बाई बाई खोइ बाई बाई